Juče je u Požarevcu održana 26. sednica Skupštine grada Požarevca koju ste mogli da pratite u direktnom prenosu na televiziji Duga. O utiscima nakon sednice govorili su gradonačelnik Mijomir Ilić i predsjednik Skupštine grada Bane Spasović. Današnja sednica Gradske skupštine je zakazana na način kako je to predviđeno Poslovnikom rada Skupštine grada Požarevca uz pripremu predloga koje su odeljenja obradila i gradsko veće prihvatilo. Bilo je više značajnih tačaka. Jedna od prvih je bilo realizacija budžeta za period januar-juni meseci. Mi smo uz to dali obrazloženje kao gradsko veće posle razgovora sa direktorima kod kojih su najveći deo i finansijske obaveze u pogledu značajnih investicija preko Fonda za zaštitu životne sredine i mineralnih sirovina. To je značajan iznos koji u ukupnom udelu u budžetu grada učestvuje oko 1.800 miliona dinara. Direktori javnih preduzeća su imali priliku da obrazlaže naročito javna preduzeća koji najviše koriste ove izvore, znači Toplifikacija, javno komunalno preduzeće komunalne usluge, javno komunalno preduzeće vode i kanalizacije i direkcija. Mislim da jeste malo kasnilo, ali u vremenskom periodu letnjem, kada je prvi periodični obračun za prvih 6 meseci, nije moglo da se realizuje diskusija i rasprava zbog godišnjih odmora, tako da je to sada, ali taj periodični obračun je dopunjen izveštajem direktora i ono u fizičkom obimu realizacije mnogo kvalitetniji, bolji i uspešniji od samog finansijskog izveštaja. Bitno je da je ova sednica dala i određene zaključke, odnosno odluke u realizaciji planova nižeg reda, naročito za planove koji idu u okviru operativnog dela u gradu Požarevcu, tako da imamo planove Požarevac 1, 2, 3, 4, 5 i 6, koje značajno utiču na dalju realizaciju urbanističkog planiranja i dobijanje izdavanja građevinskih dozvola. Također, ključna tačka je bila i nova metodologija za obračunavanje električne energije koja se upotrebljava za toplovodni sistem. To je novina jedna koja proističe iz Zakona o energetici i metodologiji koje je Vlada Republike Srbije preko nadležnih ministarstava utvrdila na sednici Vlade 10. jula ove godine i dala obaveznost svim distributerima da daju tarifni pravilnik oko isporuke toplotne energije i cene koštanja. Jeste to malo složenije, zato što uvek svaka promjena bitno utiče i na ekonomski položaj i situaciju građanstva, ali mislim da je u ovom trenutku dovoljno objašnjeno da mora da idemo tim sistemom. Ima tu određenih nedoumica oko samog načina distributera, da li je to distributer koji proizvodi toplotnu energiju putem toplotnih postrojenja ili je to, kao što je naš slučaj i u Obrenovcu, preko termoelektrane i blokova koji proizvode paru i upuštaju u toplifikacioni sistem. Ali metodologija govori o tome da ona važi za godinu dana i ukoliko se inputi, znači u plusu, ako se podiže neka cena energenta koji proizvodi toplotnu energiju, kao što je struja, a i možda i para, za više od 3%, onda se vrši preračunavanje i novi obračun, kao i u minusu, ako su ti energenti koji utiču na cenu koštanja iznad 5%, onda isto također to radi. Metodologija govori o tome da će to u svakom slučaju služiti ovaj period kada počne primjena, da vidi da li ima određenih nedostataka, dokaza da treba promeniti tu cenu i korigovati, zašto će sigurno nadležni organ koji je izdao takvu metodologiju, to je Vlada Republike Srbije i nadležno ministarstvo, da predoči i da građanstvu iznese ono što treba da bude ili u plusu ili u minusu. Mislim da i sama sednica je protekla u jednom dobrom raspoloženju, bili su i primjedbe, korektni predlozi, ali ono što je moje zapažanje kao gradonačelnika, to je da
Ova godina jeste bila takav ali kako je do sada vremenski. Mi smo oko realizacije ovih investicija, a to je kod ova dva ministarstva, tek dobili saglasnost u Martovskoj skupštini i nije bilo dovoljno vremena da sprovodimo komplikovani proces javnih nabavki i da opteretimo preduzeća, a i da građani ne znaju onu istinu koja je činjenica, a to je da za sve to treba da postoji vreme, razumevanje i obaveštavanje. Ja sam lično zadovoljan sa radom ovih javnih preduzeća kod kojih se investicije odvijaju, sa direktorima koji su u saradnji u potpunosti uradili i mislim da informacija koja govori o fizičkom obimu realizacije sasvim zadovoljavajuća. Nadam se da ćemo u ovom periodu do kraja godine da realizujemo sigurno preko 80% investicija, s time da napomenem da investicije koje su velike vrednosti, one imaju svoj dinamički termin plan koje se odnose i na 2015. prenose su 2016. o nekih velikih vrednosti i 2017. godinu. U rebalansu 2 koji pripremamo, mi ćemo to lepo objasniti i svediti na onu meru kako je to realnost, da bi građani bili na jednostavan način obavešteni da to nije investicija koja ide samo u jednoj godini, a pogotovo koja se realizuje sredinom godine u onom delu ne može nešto da se završi ako je termin planom predviđen da se radi za 2 godine. O usvojenom dnevnom redu i tačkama, odlukama koje je donela Skupština grada Požarevca na predlog gradskog veća, ja ne bih želeo da ponovim sve šta se dešavalo na Skupštini, jer gledaoci i naši građani imali su prilike da prate ovu Skupštinu. Ono što bih hteo da naglasim da sam saglasan sa određenim primedbama od strane opozicionih odbornika, da je možda i sada nije bilo svrsishodno da se raspravlja o izveštajima za prvih 6 meseci rada javnih preduzeća. To je stvarno potrebno uraditi u julu mesecu, međutim zakon je takav kakav je, da bi se održala Skupština u julu mesecu, u avgustu prilično je teško, iz tog razloga smo i odložili ovo za septembar mesec. Ali ono što je interesantno, što su mogli naši građani da čuju, pre svega i odbornici, jeste da naša javna preduzeća, prevashodno javno preduzeće Toplifikacija, da će imati fizički obim izvršenja predviđenog finansijskog plana za ovu godinu skoro 90 do 100%, što se nije desilo, mogu vam reći, dosta godina unazad. A takođe čuli ste i direktora Direkcije za izgradnju grada Požarevca da sada upravo sa ovim danom Direkcija za izgradnju ima procenat fizičke izvršenja, znači investicija negde oko 76%, što nije zabeleženo godinama isto unazad, s tim što znači da očekujemo i realizaciju i preko 80% do kraja godine i mislim da je to interesantna činjenica i na taj način bih odgovorio svima onima koji su stavljali primedbe zašto i zbog čega su se menjali direktori pojedinih ustanova i javnih preduzeća, pa upravo iz ovog razloga, jer mi više ne možemo da trpimo nečiju neefikasnost. Neću da kažem da su prethodni direktori nisu bili dovoljno stručni i tako dalje, možda se jednostavno nisu snašli u ovoj situaciji, ali jeste činjenica da smo našli prave kadrove koji su podigli efikasnost izvršenja rada tih preduzeća i ono što bih posebno naglasio u ovom slučaju jeste da nas očekuje rebalans budžeta krajem oktobra meseca, da je koalicija koja je ovde na vlasti dogovorila se da jedan veći deo sredstava usmeri upravo za pribavljanje nepokretnosti preduzeća koje se nalaze u stečaju, a to su šećerana, MIP i Putogranja. Radi se o nekih 25 hektara, to je zapravo revitalizacija stare industrijske zone i to je zapravo ključ i rešenje problema nezaposlenosti u gradu i to je jedini način da grad dovede prave investitore i da smanjimo jednostavno procenat nezaposlenosti i ne samo u Požarevcu, nego i u Braničevu. Nadam se da će se ispoštovati taj dogovor
i da ćemo krajem oktobra imati jedan rebalans sa kojim se možemo ponositi svi, jer to je zapravo jedina nada za Požarevac da ostvarimo investicije.